thlir tu te chi bai ule kan channel lo thlir thina wangin Inchuhna pawmtu kan soye Donald Trump an India China buaina tire tura enroll a hnial lo thu a soi ve ta White House kota press briefing anei na US President Donald Trump chuan Ladakh vela China in India ati boi fo lo adu thu a soi Trump chuan Ladakh India le China in hngir ngau dan vel chu angai ven renga China chu adem hle ringot mai ni Chanchin bumi te zo na changen Donald Trump chuan China in India ati thai lo abei saya India churam ro puile chak takani atiani Prime Minister Modi hi kathian thatak ani anna atlina na thatak aramta na thok mek bok theitopin India pui kandua India point kamimal tak point min pui don ani corona lo dar maluk khan India katloa India hen mi pui ro pui tak aneya Modi hi ruai tu chakle ro pui tak ni in ka ria tunin thana hian American Indian te hian min vote deuh vek karing te in Donald Trump chuan Chanchin bumi te ma a soyani Donald Trump chuan a soi zel na tun din hmuna chuan China ming hi soi fo anga ya Russia ain a ming kan lam jing tama ma ani hi a chan chu China hian Russia ain poya khoi na sat jok wangani China virus hi han en te u rambung za somret pariat zetin na men lovin kan tuara China wanga thlengani atiani Donald Trump hian Russia khopui Moscow a Shanghai Cooperation Organization meeting nei mek chungchanga engma a soidu lem lova video masa kan soito ang khan Shanghai Cooperation Organization a hian rambung riat an oma chungzinga alulok te chu China Russia India le Pakistan te ni Trump hian US ta na thil tha tur an soi ho aring lem lo ni inangai theya masi athian tha India om ve wangin ngai ngam takin om thei ni te poina lang Indian foreign policy hi adang lam vek to a tun ma ram dang tho pui du ngai mi lo kha tuna chuan ram rang in zom khom pol tam taka atel deuh vek to ni international politics a khel chho ve me kan hi India hian United Nations Security Council kal phung chu adu khop lo hle ve boka siam thata du thu hi ramin zom khom pol rang te ma a alo sei fo ve to thina thlop tu po anga to hle ni September ni likhan BRICS member Brazil Russia India China le South Africa foreign minister te chuan video conferencing na yin malak na tur te an soi hova he video conference hi Russian foreign minister Sergei Lavrov ana kai hruayani Indian external affairs minister S Jaishankar chuan BRICS ram te chu United Nations Security Council a India in permanent member ani theina tura thlop na peturin asom ve hloma tunma pu khan India hi UNSC a member ni turin anlo support to thina ma se China hian India lian zel tur hi adang thina ni United Nations Security Council a hian permanent member panga an oma chung te chu China France Russia United Kingdom le USA te hian ni India chuan he UNSC member hi siam bel adua permanent member tel ve nge yatumani permanent member panga zinga China chawin India tel ve tur hi adu lo United Nations Organization UNO hi khovela pol lian berni in UN noya hian rorel na chi rang a oma General Assembly chu rorel na sang berni in adota UN Security Council hini UNSC noya hian rorel na poimo tak takalo omtu bok United Nations Security Council hian member som panga anei ve thunga member panga te hi permanent ni in adang som te hi kumni tana lak lu an thina ramnga UNSC permanent member veto power nei te zinga India hian tel ve atumani India chuan a then omram te hui khom atum ve me boka September ninga hian Tripura le Bangladesh inkar waterway poimo tak mai chu khon anita bungrop phur longlian kaltir anita ani he waterway hi India le Bangladesh inkar siam thatei tur thil pakhat chu ania rampani te insum don ton na turata na kongpoimo takani September ni thum khan en chin na tan long kaltir to ania September ninga hian atak taka honani ta ani he waterway hi kilometer som ko athui ni in
Munshiganj Bangladesh le Tripura a Sonamura in Karatlan Thin donani Okas Thakhan Bangladesh Shipping Ministry chuan survey an neya India point Bangladesh ti lung oya du ve bukawangin hunrei lo te chungin helai in kalpo na tur hi peifel ani tamai ani India ram ti boy tu pakhat chu Bangladesh atanga Muslim ho lo lut thin hi ania arukin India ram hian an lo lut fo maya Muslim pem tamlu tu kawangin Tripura Assam le West Bengal te chu an buai hle to ni Mizoram po vai tam tak an lo luta heng ho te po hi aru ka Bangladesh atanga ron lut te pon ni mai theyani India hian he in sum don ton na tur waterway hi a chhor don nge dan lova India ram lut ru an punbel don tero hriat thiam har ri hle maya ngai tu na ati thui thei view don ani hi ti chuan Middle East lam clear ho le zoita ila Muslim ram Kosovo le Serbia te point Israel an pom veta Israel fatetan malsom na hi tunlai chu asurin asur ani bermai President Trump malak na zara UAE le Israel an inremna Saudi Arabia point Israel ten an airspace man an phalsak to boka ti chuan White House broker agreement zara Serbia le Kosovo ten Israel recognition an nei vele ta Serbia chuan Tel Aviv atangin an embassy Jerusalem an son nanga Muslim ru kol ramin Israel recognition an nei hi ro pui tak chuni Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister chuan Serbia in embassy Tel Aviv atanga Jerusalem an son tur hi President Donald Trump an Jerusalem recognition ani nuani ti asoya Kosovo po in Israel mission Jerusalem an din ve bokang Sanghi pariat Declaration of Israel Independence and Statehood an pom tabok Serbia President in July sanghi somni pakhata embassy Tel Aviv atangin Jerusalem an sonanga Washington in Israel tan thakhat chungin big news an nei sak tinani tani hi hetianga Kosovo le Serbia ten Israel an pom tamai hi PLO kanti mai Palestine Liberation Organization an secretary Saeb Erekat chuan alom lo hle maya Palestinian hi President Trump election a atlin lo a hlawa wangin campaign nan min mang ani ringot mai UAE le Israel inremna hian Middle East a remna tluan tling a chua don chuang lo atiani heti lai tho hian Donald Trump puya senior advisor amak pa ni bok Jared Kushner chuan thilthleng chungchanga alom thu asoi ve thunga tuntuma thilthleng Serbia le Kosovo ten Israel an pom ve ta hi khovela remna le muanna alo omle zual theina na Donald Trump adminin bungthar rabithar achuan kai ni ani a history a chinchia tlak takani tiani